Hallelujah. Yes, what are the guy? Is on net is an amen. Amen. Temple amen when the Hallelujah. Just going to the course of Proverbs chapter number 21. So for that, if they say you want to, Proverbs chapter 21 is a 4 amen. Chapter 21. It's a 4 21. How great thou art! How great thou art! It is a game, yes, it is a game. Verses number 1. Amen. English version, version NIV. From the corner. How great thou art! Great thou art! How great thou art! How great thou art! How great thou art! Verses number 1. Yes. Amen. 22 verses number 1. NIV ifuna ngohlobo. A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Amen. New King James Version. A good name is to be chosen rather than great riches, loving favor rather than silver and gold. Amen. Let's finish closing. Ifunda kwizibhalo ezincane. Verse number 1. Igama elilungileyo linokunyulwa ngaphezu kobutyebi obuninzi. Isimilo esilungileyo silunge ngaphezu kwesilivere negolide. Amen. Mama Kohlisa athandaza kama inkosi.
God is going to speak. Amen. Even today. Amen. And you are going to receive according to your capacity. Noma uThixo uzothulula kangangokulambela kwakho ilizwi lakhe namhlanje. Amen. So if uze nePaul encinci uthi kuzophaka ngaloPaul impela ngePaul. Amen. God uphethe isithi esikhulu uthi kuzophaka kodwa kuyiso sithi esikhulu. Amen. Nikhona what abathandekayo. So ngathi nganomthandazo ke ilizwi sezocaciswa. Amen. Ukuthi Lord increase my capacity. Amen. Ngabani nkosimadunyiswe bathandekayo. Amen. Ufuna nje sibonisane nje ngalamazwi sizothandaza bathandeka igama lenkosi uJesu. Thatha nje imizuzu embalwa. Amen. 10 to 15 minutes sibese siyathandaza. Postile kwami tata mntosi. Amen. Hayi hallelujah. Incwadi yemizekeliso lezi Proverbs. Amen. I don't know the writer, amen, of this book, but I believe that it was written by Solomon. Amen. Isihlakaniphi bathandekayo. Amen. Kuthiwa iBhayibheli ayikho indoda ehlakaniphe ukudlula uSolomon. Xa kuthethwa ngabantu abanobulumko. Amen. Uqala kubalwe uSolomon. Kuthiwa akekho eBhayibhelini indoda besides uYesu Kristu. Uqala uYesu Kristu xa kuthethwa ngabantu abanobulumko abahlakaniphileyo. Kube sekusiza ubani? uSolomon. Abanye abantu bayalandela. Amen. Yayihlakaniphe kakhulu nendoda uSolomon. So kubalekile ba izinto ezithethwa uSolomon uzithathele iqalelo ngoba zingakunceda nawe empilweni. Kuba ufuna uba ngumuntu ohlakaniphileyo onobulumko ufune kufunda incwadi zikaSolomon. Hallelujah. Igama lenkosi malidunyiswe. Yeah, so that uthole lento kuthiwa yi-wisdom. Amen. Wisdom. Wisdom lento ubulumko i-wisdom. It's a knowledge in application. Amen. I-wisdom umuntu onolwazi but ayiphelele ekutheni ube nolwazi. Kufuneka ukwazi ukulu-applya ulwazi onalo okanye ukwazi ukulusebenzisa ulwazi onalo. Then ke sithi ke lo uhlakaniphile ngoba une-knowledge, unendlela yokwenza izinto, unendlela yokuthetha. Amen. Yes. Now uSolomon kule ndawo apha kule chapter apha kule verse uthi uSolomon, a good name is to be chosen rather than a great riches, at loving favor, amen, rather than silver and gold. Yeah, ithi ke kwezinye versions zesiXhosa igama elihle likhethekile kunobutyebi obuninzi. Amen. Noma igama elihle lelokuphethwa kunantoni kunobutyebi okanye kunentabalala yobutyebi eninzi. Ngcono xa kuthiwa ukhethe igama elihle kunoba ukhethe ubutyebi obuninzi. Uthi uSolomon namhlanje uthi xa kunopha unikezwe ichoice lokubakhetha phakathi kobutyebi izinto ezininzi, intabalala yezinto, unikeza ithuba ukuthetha ukhethe kube negama elihle ngapha. Uthi uSolomon yeka ubutyebi, yeka intabalala yezinto, uthi khetha wena igama elihle. Uthi uba ngakekwa imoto apha kubekwe apha imali eninzi ikhona kodwa bathandekayo, kubekwe imizi emikhulu, kube sekubekwa negama nje elihle ngapha kukhetha. Uthi uSolomon yeka imali, yeka igolide, yeka isilivere, yeka izinto eziphathekayo, yeka izinto ezibonakalayo, khetha igama elihle ngoba igama elihle likhethekile kunengcebo eninzi. Athi amazulu athi igama elihle
livulele iminyango ivaliwe igama thethe ngegate izolo livule igate igama ezivaliweyo igama elihle liyakwazi ukuphakamisa likudibanise namanene igama elihle liyakwazi oh my God bathi bene-diploma bene-PhD xa kusenziwa i-interviews ufike oh my God ufike wena une-diploma ukhomphithe nabantu abane-masters kodwa kutsho ukuthi xa bejonge igama lakho lihle ukwedlula abantu abasindileyo nawe kungasethatha ngoba unegama elihle otherwise according to i-qualifications you don't qualify but ngenxa yegama elihle ngoba imali ungenayo kodwa igama lakho livulela iminyango wena befama ukude kakhulu xa uyavutha kodwa unaso isimilo wena befama ukude kakhulu ugojile kodwa unakhareka awukwazi uthetha awukwazi uapproacha abantu awukwazi ukuhlalisana nabantu ugojiwe kodwa igama lakho libi befama ukude wena nezinto zikankulunkulu kodwa awunalo igama elihle esikhathi igama elihle noma imali ngekho kodwa igama elihle noma ibizo elikhulu singenayo kodwa igama elihle noma isikole singenaso singafundanga kodwa igama elihle likhethekile igama elihle kunobutsheni nenkabalala yezinto ezikhathekayo ebhala umethi kwincwadi kaMateyu chapter number 6 verses number 23 wathi funani ntani bokubentani bamazulu kanye nobulungisa wathi zonke zolandela haleluya siqale sifune yena sifune indlela zakhe sifune intando yakhe sine sesifuna ngamalungisa zonke ezinye izinto ziyengezelelwa indaba yakho wena uqala ngezinto kanti uqalwa ngaye kopani yakapai oriyamakapala kopala setamahai oriyakatamama esifuna yena ungayifundi ibhayibhile ugxamile ungayifundi ushumayeza thini ibhayibhile kodwa xa ufunda ibhayibhile ufundele wena mayitshintshe wena before iyotshintsha abantu ngoba xa ingaqalanga ngawe ibhayibhile ufuna itshintshe thina ifike isilimazi ngoba ngoba uyasikhuza usikhuza out of love mayikane yenze wena ibhayibhile mayikane isebenze wena ibhayibhile kumnandi ukhuzwa ngumntu eqale yasebenza yena kopani yamahasayo igama lihle likhethile kunobutshebe buninzi sikhethe igama elihle kunobutshebe buninzi sikhethe igama elihle kunemfundo enkulu sikhethe igama ngibonile leli gama livulela iminyango ngibonile leli gama libhodlo zamadwala ngibonile leli gama lingithatha ezaleni lingiphakamisa langilaze lamane igama Boston ngafondela eBrooklyn ngafondela wathi lo mama xa ngifonela wathi nyana wam
kunini ndikukhangela zaqatha inyembezi ngoba ngexesha andifonela ngalo process yokuthandaza ngithandazela i-spiritual cover. Utata owengikhulise enkosini wasula ngo-2017 ndiyathandaza ndiyazula ngibhasi intercape wathi le mama xa ndifonela wathi kunini ndikubhuka kunini ndikukhangela wathi nyana wam ngabe le voice ndiqala ukuyiva zange nayiva before zaqatha ke inyembezi ngoba ngoba kuthetha umntu kodwa ndeva a divine voice ekule voice yamama wathi where are you uphi ngoba kudala kusenza inzame zokufumana ndithi mama ndisejuwa ndisendleleni ebheke eDurban wathi uze eDurban ndathi yes wathi wow oh my God wathi kudala ndithumela befundisi uba andikhangelele wena ngoba uThixo I think it was 2020 ngoba uThixo uthe kum mandidibane nawe before i-pass over yalo nyaka. Uthi lo mama ngumama okhulele African gospel isono sibetha nengalo. Uthi lo mama andinanto indimatha kakhulu nabantu abatsha abashumayelayo nabahlabelela nabadotshiweyo ngoba bayashumayela baphinde benza amanyala. Ngoku andinanto ininzi nabafana kodwa ndithetha ndikumamele ividiyo uhlabelela wathi uThixo lo wehlukile babanye wathi lo akashali ngabanye kodwa ikharetha ayikho wathi uThixo dhibana naye thetha ngomama odotshiweyo esetyenziswa nguThixo enebandla elikhulu eThekwini kushiwo a pure gospel of Jesus Christ ehlala ema-suburbs eHillcrest eDurban wafonela mna ndizalwe Tshome ebithi no-Ireland ene-50% letinyawo zingekho sifile kodwa ma-Ireland ayosenseta freedom yakhumbuza ithi iBhayibhile yafika uprofethi iSamuel edonsa amafutha ebe-500 yafika endlini kaJese yathi athelelena enganabakho apha Jesu yathi khona ayintombi yakho kodwa usezimvini yathi uprofethi asihlale etafileni apha ndulu David. Oh my God. Andimkhomeli kodwa ndigcina amandla egamelisi igamelisi isimilo ikhareka yokuphela ngoba i-gift pastor iyavula umnyango kodwa into ekugcinayo emnyangweni evulekileyo sisimilo sakho. Singabevulela umnyango i-gift yakho sithe wahlabelela sikusondele kulo kasisondela kuwe sibona hayi manje uyahlabelela phathakana elihle ikhethekile unobutshephu ebuninzi sendiyathandaza wathi nomama ndiseDurban undifonela ndiseGcuwa wathi uza eDurban ndicinga uba mhlawumbe uzothi waseJoburg waseMpumalanga ngoba ndibone ividiyo yakho uDomisa sithi wakhazimulo yesikhona pha kuYouTube iyaphila le nto inamandla le nto iyasebenza le nto ivula iminyango le nto. Ay hallelujah. Bathi siseDurban siyethuka ke ngoba kanti nawe usendleleni ebheke eDurban ngoba kudala sikuzama nabantu abalapha eEastern Cape bathi abakwazi xa
xa ndizama ugrace aba bantu bathi abandazi ndifunwa bayangazi kodwa bazama uvala iminyaka. Hayi ubani ongaxakelisa okusisiweyo kaJehova imazulu mfiti yes nobody can say no. Ubujehova evulile akekho ongavala awunikhona bakhethufanyi namhlanje. Ay hallelujah. Greater is he that is within us than the one who is in the world. So we will these truths are to devour the earth and break up the earth. My hallelujah. What is that then? Sikela kusithumele le location. Yalapho oyakhona. And siyemlazi. Ndathetha nabazalwane abasenkonzweni ngathi ngicela ningithumele location. Ilocation iyafuna. Ngathi ngifike eDurban Impostor. Sathi sifika noBishop Sam. Safika ezimoto imoto zikhona zonke zilindile ngaphandle. Wathi uBishop uyabona ke leya imoto. Yeye ndwendwe zakho leya. Baba wathi xa yayijonga wabona yehlukile nemoto kwezinye imoto. Wathi leya imoto ayo yalapha enkonzweni. Zindwendweza uyaqala ukuyibona le moto. Ay hallelujah. Yabe i27 imile ngaphandle. Eblue in color. Ibhalwe his grace. Inamba plate yayo. Animbuza. Ithi number plate ye27. Yayibhalwe his grace. Ngoba singababusa. Singabayimeba. Singabababali. To cut the long story short, ndiyanqina bazalwane. I27 yasuka eHillcrest yaya eMlazi iyele umfana ozalwa eMbulihini ezansi eMbulihini. Nikhona kodwa bathandela kanti impostolo ukuqala it was a beginning of the new journey. Ukuqala kwezinto ezintsha. Ngathi ngamemezela namhlanje empilo lapha. Ithi ziyaqala izinto. Ukucima kana kuhlelini. Kanti kuqala kwezinto ezintsha. Ngathi ngiyadeclare phezu kwempilo yakho. Ithi no eyes has seen. Ithi no ears have heard what the Lord is about to do in your life. Imini soyibonile. Unalento kuJehova azoyenza phezu kwempilo yakho. Ukhona iphetsha uthizulu ezoyenza phezu kwempilo yakho. Phezu kwefamily yakho. Phezu kwabantwana bakho. Phezu kwemzi yakho. Phezu kwemyeni yakho. Ay hallelujah. Lota noma ngifone ngexesha ngiseculo ngafika esenkonzweni engabi yedwa ehamba notata wakwakhe ehamba nabantwana bakhe. Bathi ke impostile engathi antengqi uShumayela so ngathi bazothetha lento uThixo abathumeyo. Yaphuma inkonzo beza kum athi bengiqala bayithetha khona uthini sidima sakakhulu nabantu abasha abantwana uma madodana are gifted without character, but sithe simamele ividiyo uThixo wathetha through ividiyo uba uluhlobo olunjani lo muntu unecharacter enjani.
zinto zenzele uThixo awaqhathula izandla nabantu nakufika ixesha loba siwadwe uThixo abantu ngathina amadivanayithi uzibona ngathi uyabulalela xa kuthiwa yenzeka i-breakthrough yakho ilapho umpostoli ngumuntu angakulibala ukurecognize alibala nokubulela kodwa ezulwini kuyabhala siyaba nincane imali zenu nje ngasuke eCape Town nezethobo izulu zokhonza ezulwini kuyarekhoda ezulwini kuyabhala ezulwini ayikho into eyenzeka mahala ezulwini yonke kuyabhala khona imali ezulwini yofuna senilibele upostoli banakanadrayiva from Cape Town nezezilani zasethobo kuyabhala badlalela ividiyo yakho nalezi tenteni badlalela ividiyo yakho ndipolish izihlangu zabefundisi badlalela ividiyo yakho anye nabefundisi bayithandekayo wena ubona i-final product kanti kukhona i-process before a final product kukhona i-process esiyakwazi ulale ezitenteni sihlabelele kuzo zibile siphinde silale kuzo siyakwazi ulale sigamagwinya sihlale ezitenteni siyakwazi uayine labefundisi isuku siyakwazi ukupholisela inqobo zikaThixo izihlangu asibona abazalwane namhlanje beayinela thina yinto esiyitshalayo ngoba lento ayitshela namhlanje sasa usezokuvuna asidlali apho asidlali apho asikho kwi-beauty context apho asidlali apho this is life and death hallelujah sasiya izwe nobonama balo sathola umnqamleso samlandela athosabela nje kumlandela msindisi athi ngoba wena wakhipha igazi athi ngoba abantu bangakudela kodwa ngomsanze kumlandela omsanze kumlandela Shangamaya, Mama, Soka Pamata. uJehova akawazi amandla noma enzelwa ngabantwana is my spiritual covering hallelujah noma enzelwa ngabo ngokukhanela ikhethi kuna uJehova
Eligama libulandela thina. Eligama libulanda uDavid usalusa. Uluka mlongo wajongela ngantweni. Uthonkozi kaThixo eligama likuthatha from zero to hero. Mamela namhlanje ngifoli. Uneona khalelwayo. Wathizulu alikwazi kulo. Ukusebenziwe. Naykhona indlela jo. Naykhona indlela khona. Ubusomandla. Athatha u-Israyeli. Awuhambisa msekanana. Within 2 seconds. Naykhona i-shortcut. Yobuya kanana. Wabo Jehova. Wathaba. Noma wahambe nabo. 12 years. Waziwa ntoni sisi. God wikareka. Wikareka. Ithwala ubomo. Ikareka. Ithwala amandla. Ikareka. Ithwala the weight. The weight of God. Ikareka. Ithwala glory. Osawani. Ufusodana. Abasahanda. Osawani. Ufusodana. Abasahanda. Osawani. Ufusodana. Osawani. Ufusodana. Asizawani. Keseliwe. Kesetima. Kawani. Kawani. Ay. Usomani. Ufusikareta. Ufukatsikathiko. Igift yavule. But when the gift has opened doors for you, it is the courage that will sustain you. Ulama Shamana. Ulama Shamana. And receive the power. Yes! Now come on. My ass. That's what I'm talking. My ass. That's what I'm talking. That's what it's a mother. It's a mother. It's in trouble. The army. Now, hear me. Put your hands on this somebody. It's a Bible. The kingdom of God suffers violence.